Menteri kena jangka sarkar pedang ubedek pej akatanat ki kampo ieng jangkari India Kiren Rijiju ulaptha ek kong Thailand lingdo bahkan ujo dak first information report ne ke FIR sekipulen kenang baka sarkar pedang kana ban pencitom yakit khot jangka Delhi Golf Club halor ke jingneu ben yaka tang namar bakalariam dak jansam hakapor bakalalen sekjinge bam sobha jangka ni club yakani ke jingkentu uniu menteri kena ka sarkar pedang yak kong Thailand lingdo kadai lingba uba el heng ubalalaj banyikendo markhmat yau Kiren Rijiju hadali hak arkundai trek ujiliu mentausnam ban ujor persya yak Delhi Golf Club kadin mengalai kendo yaki ngai kendo yau ni presiden kuteng masa Sidharth Sriram kagaju ga meeting don kat uru masa Rajib Khora secretary jongga Delhi Golf Club dan tadon ru ke Priti Mehta Pariat Priti Mehta Pariat kedai nani na Shillong hi dan mentala don sate Delhi baru Kishan Barma wai neki retired bureaucrat ti hagajing ti hungi ke meeting kila batai nga sepang ke jingja ke baja kumta te ke ong bala constitute ya ke inquiry committee headed by legal experts, retired legal expert but now banta to go into the details of the case and cooperate also with the concern ngamot the government ne ban no wandu kumbat ngiru kin cooperate be ya ke ba don't come ke beri benne jadi nang tade adem bala ada meeting berki ada next day dengan ikunu ya Kiren Rijiju nga as ke kopi je Kiren Rijiju ru jadi bala ya gnu Rijiju di Ruju ong spenpet ini ga jingja ni kes ba ong la da ai ko HT ki hari nang tade menin ngayo padeka message no office jong Ruju ba ong kumni kini message do nang ni ba ong ba tell the Meghalaya delegation ong yuga kitu ki long late bani kendo ya ura organiga case Meghalaya delegation your chief minister office and others to ensure the lady must formally file a complaint on the golf club case. Wong Kiren Rijiju yang aga message oman ong iki bakin ya kata ga kong ye kong Thailand bayin ada ga formal FIR case against the Delhi Golf Club. The ong ru godne please inform the student delegation who had come along with you. Kitu student union ng Delhi kibalit lembaga reference zonga kibalai kno ya honorable home minister Kiren Rijiju ban ong yakiru ban batai ban ong yakong Thailand ban file ka FIR the formal FIR against the Delhi Golf Club tikari gini sti ke banganga ai sipo ka Delhi Golf Club but kini ke members ke baik kendo nak benda kan ka case but ulong Kiren Rijiju sim all possible step nagamanta kani ka jingja wajak baginum sha man ong ba tangi kata long kumi yukong Thailand lani yano yunuru andre ikinon easy borok way bagidum ma man ai ka discriminations ka sarkar hi government hi can they on the formal anything balong formal complaint ladam der formal complaint actually ong mono tau le ngam tam ta mono ka pulit pensim action na action jika tak kadai keba home minister who advising ya ban ong chief minister ban ong ya kitu delegate student ki balet kendo yu ban ong ya barok ki nong shong jong Meghalaya ki ba let batosh teacher you ban ong ban request the thought he was request ya kong Thailand ban ada ga formal complaint